Pozdrav ljudi, evo nas u prvoj epizodi Svata četvorke. Idemo carrier. Idemo neko ime. Easy. Equipment. Dobro. Mislim da sam ovaj, ja. Sebi ću da stavim paintball gun. Taser. Bleaching C2 i čekamo. Dobro. Evo ga. Ajde. Tako. Pratite me. Ajde. Pratite. Da. Stani. Na pod. Tako. Da vidi kako si pamet. I da ga reporta. Tako. Dole svi. Ajde. Svi tamo. Ajde, moving clear. Ajde. To, kreni. Ekstra. Samo njih dvojica. Dobro. I zatvorimo. Trk. Da uzmem weapon i ja glebubo šarbe. Šta ih? I reportam. Ja imam taser. Konj. Tako. Ne znam da li ovdje ima nekoga. Sad ćemo vidjeti. Ne. Dobro. Ajde, dole. To. Tako. To. Da li ima nekog unutra? Nema. Ovdje. Nema. Ok. Pratite me. Da li ovdje ima nekog? Nema nikog. Ok, vraća se. Ajde. Tako. Vraćamo se ovamo. Ok. Svi na podu. Svi. Nema nikog. Dobro. Follow me. Tako. Areal svi tu. Sva četvorica. Ok. Idemo ovdje. Ne. Dobro, loket. Ovako ćemo. Ne znam da li ima tamo nekih neprijatelja. Ok. Open and clear. Ajde. Rekao sam ne. Lepo ti dupe. Ajde, uđi. To. Lepo. Bang and clear. Idem koja mi je emisija. Dobro. Mrzim je i ja da trošim puškice.
Da, da. Uzmem puškicu. Jel ima neko kod? Ne. Dobro. Uzet ćemo ovako. Tako bre. Skoncentrisao sam se pa nisam pričao. Inače bi pričao na veze. Ok. Ajde. A ovog ću ovako. To. Inače ne čujem šta pričaju, ali boli me dupe. Mission completed. Yes. Dobro je. Ok, ljudi. Ako vam se svidio video, ostavite like, share, komentar, sub. Vidimo se sljedećem. Ćao.